Amerika ntabwo ari igikombe gito rugaju Amerika ntabwo ari igikombe gito kuvuga ko baramine yamari batwaye Euro na Messi yatwaye Copa America cyangwa ari kapiteni w'ikipe y'igihugu cya Argentine ariko nyine biba bikwereka ko nyine umuntu akunda Lionel kuko nubwo yitwaye byinshi ariko ntabwo wamugereranya n'aba baramine yamari baba bakoze season nziza bagatwara amaero. Kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Tanzania Mbwana Ali Samantha yatoye Rodri nk'uwa mbere akurikizaho Vini akurikizaho Dani Carvajal ari muri wa kapiteni bake nawe batoye kumva ko yatoye neza. Kapiteni w'ikipe y'igihugu Espagne Alvaro Morata yatoye mwene wabo Dani Carvajal mugira wa mbere, Rodri uwa kabiri, Lamine Yamal wa gatatu. Abanye Espagne gusa urumva ibi bikwereke ko bene twirwa tuvuga ngo FIFA ngo yibye umuntu ngo aba bantu batora bashobora kukurangiza cyangwa se bakagwa igihembo. Kapiteni w'ikipe y'igihugu Afrika y'Epfo Ronwen Williams yego uwa mbere yamugize Rodrigo Cascante, Rodri uwa kabiri Vini wa gatatu Dani Carvajal. Urumva ndimo nagenda gutoranyiriza bake mu bazwi mu bihugu bizwi cyane. Urumva kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Senegal Kalidou Koulibaly yatoye Vini nk'uwa mbere, Dani Carvajal wa kabiri, Rodri wa gatatu. Urumva twagiye kapiteni w'igihugu cy'Uburusiya abantu ntago bazi ko hari yatoye kuko Uburusiya bwari bwarakoye umupira w'amaguru ariko ubungu barimo yaratoye yitwa Alexander Golovin wa mu wingu ukinira equipe ya Monaco. Yego Golovin yatoye Toni Kroos nk'uwa mbere kiniwebereye muri retirement akurikizaho Kylian Mbappe akurikizaho Vini Junior. Yego urumva ndimo ndasoza twagiye harabo nyine n'abakapiteni Virgil van Dijk kapiteni w'ikipe y'igihugu Buholandi. Yego yatoye Vini nk'uwa mbere, Erling Haaland wa kabiri, Rodri wa gatatu. Yego urumva kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Kenya bamwita Michael Olunga Ogada. Vini number 1, Rodri number 2, Carvajal nomero gatatu. Kapiteni urabyumva ko yabonye amanota menshi cyane y'abakapiteni cyane cyane Vinicius. Ariko mu batoza liste y'abatoza nayo mfite uwo bita Didier Deschamps yabaye urwamenye kwera ko Kylian Mbappe ntabwo yigeze amutora nka nimero ya mbere. Ariko nje ntabwo ntekereza ko ari ibibazo. Nanjye nabonye abantu byakuri impaka ariko ntabwo ntekereza ko ari ibibazo. Nabonye yagize Mbappe wa kabiri, wa mbere yamugize nde? Wa mbere yari yamugize ndumva ari Vini. Ni Vini. So birumvikana Didier Deschamps ahubwo nabonye ari umuntu z'ubwenge cyane donc urezona. Kylian Mbappe isi yose irabizi ko umwaka w'imikino yagize umwaka ushize ntabwo ari umwaka wa mbere yagize mwiza. Uretse achievement y'igikombe cya championnat muri Paris Saint-Germain bisigaye bimeze nk'atari na achievement ya hatari. Champions League murabizi uburyo bagize ibihe bibi basezere muri Champions League hakiri kare. Murabizi uburyo muri equipe y'igihugu muri Euro bitwaye nabi. Didier Deschamps ashobora kuba umutoza equipe y'igihugu Faransa ariko mu mutima we ahagaze n'imbere ya Mbappe yamubwira ko aterewe umukinnyi mwiza w'uyu mwaka n'ikimenyimenyi hari gihanze no kumuhamagara. So kujya kumugira uwa mbere no buryarya no kwiba undi mwana. Didier Deschamps n'umugabo mukuru. Didier Deschamps ni figa ikomeye cyane, no legend w'umupira w'amaguru nk'umukinnyi, no legend w'umupira w'amaguru nk'umutoza. Buryarya nibwo buyoboye ibintu nyine niba tabaye ndyarya sabizire. Vini n'umukinnyi wa mbere ku isi y'umwaka, Mbappe nk'umukinnyi wanjye kapiteni w'ikipe y'igihugu Faransa ndamugira wa kabiri aho bitere buteza urusaku. Reaction zabaye shanekereza ko Didier Deschamps ikoze neza pe. Reaction z'abanyamupira zabaye izihe nyuma yuko Vinicius Junior atowe obita Jude Bellingham yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram arandika ngo simply the best. Uyu niwe wa mbere. Hendrik at God is good my brother, immense happiness, God knows all your struggles, keep going for more. Yanjye Imana irabizi ibyo wanyuzemo n'uburyo ukora cyane, icyubahiro gihabwa Imana, iki gihembo uragikwiye. Marcelo with patience, hard work, dedication, joy, faith and love, you did it, you big boy. Congratulations on another great achievement. We are very happy to see you shining and growing with that big smile. Hanyuma obita Andri Runin grande Vini. Ariko statement ya Nike iraryoshye cyane. Bafashe Vini arimo arabyina na ambassador wa Nike barangire barandika ngo dancing through defenders. Jubyinira hagati y'amaguru y'abadefenseri. Obstacles and doubt.
ukureho ati ubyinire hagati rwagati mu nzitizi n'abatakwemera ubabyinire hagati all the way to the top. hanyuma rero ujya ugasongera ku mupira w'amaguru aho ugomba kuburi. Neymar arandika ati vamos. Gabriel Magaresh arandika ati you deserve it brother. Ariko umuntu watumwe abantu reka nihute ni umuntu bita Pedri wa Barcelona mu Espanyol. Yanditse ngo congratulations Vini, a victory that makes us stronger. ndamwemeye cyane Pedri n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Espanya benshi bakinira Barcelona bagiye ku ruhande cyane rwa Rodri, ariko Pedri kuvamo mu by'ukuri agasapotinga Vini birakwereka ko nyine ubuhanga afite ntabwo ari ubugarukira mu kibuga gusa, azi kubona isi nyine mu isura yayo ya nyayo. Navuga ko kuri Vini ni isura statement komeye ya Ronaldo el fenomeno iyo yanteye ubwoba ni kubeyemo ibintu byinshi navuga ngo bijyanye na Vini agiye kuba president wa federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil. icyo ndibuze kukubaza ndaza kubaza kuri iyi kandidatire ye niba iyi comment yakoze reka tuyivugeho n'ubundi wari uyiteruye uyivugeho, ariko nkubaze ikibazo kimwe gusa manze muyivuge ariko abantu bumve yivuga. si bose bayibonye. Lorenzo urayifite iri kuri Instagram ese ntabwo nyifite. Yanse ngo they tried to erase you, bagerageje kugusiba kuguhanagura my friend, and you danced on them. ati rero inshuti yanjye bagerageje kukuzimya ariko ubabyinira imbere barakubona. Babyinira imbere. The best player in the world kinywa mbere ku isi is black and Brazilian. Numwirabura kandi n'umunyabrazil. Ubwo rero reka rero uhita uheraho mubaze ngo muri kandidatira akajambo bita black ntigashobora kumuteranya. abantu bagomba kumenya ko Vinicius Junior mama witwa Tatiana avuka muri Congo Kinshasa, donc twigeze no kugira igihe cyo kubiganirira abantu ko mu gihe cyo gutwara abacakara mu myaka ya kera cyane, apana iki gihe cy'ubukoroni cyejo bundi mu myaka nk'ijana yishize kera mu myaka 100 nishize, abaportugais bazaga gutwara abacakara bakabajyana muri koloni zabo zo muri Amerika y'Amajyepfo, notama mu gihugu cya Brazil, Colombia, muri ibyo bice. Yewe hari n'abajyanwe muri Argentine, ariko muri Argentine bura ngo bisha birabura benshi cyane niyo mpamvu ubona badakunda no guza n'abirabura. Muzanabibona na ya incident yabaye hagati ya equipe nationale y'Abafaransa ya Enzo Fernandez bari kuririmba babati nabirabura. Ejo ndi batwara Copa America. Bafite ukuntu badahuza aba Argentine n'abirabura, dufite ukuntu tudahuza. Sasa Vini bitekerezwa ko kimwe mu bintu byamubereye nka hindrance cyangwa se byatumye adatwara iyi Ballon d'Or itegurwa na France Football ari uko ari umwirabura. Ntekereza ko ari cyo Ronaldo yashatse kugarura, ababwira ngo isi y'umupira w'amaguru ni embracing reality yo guha abantu ibyo bakwiye itarebye ibara ry'uruhu. Ntekereza ko ari nkacyo yashakaga kugaragaza kuko nicyo bashyiraga imbere cyane wenda ngo cyatumye atsindwa. Abandi bakanavuga ati Rodri ntiyagize season nziza, tutitaye ko umwe ari umwirabura undi wenda akaba ari umuzungu, yagize season nziza. Gusa nkanabibonamo n'ikindi kintu FIFA yo iri gushyira imbere cyane. Nureba iki gihembo cya FIFA gitandukanye n'icya France Football kuko baratandukanye. Icya Ballon d'Or nicyo kiri most decorated kwako imaze imyaka iraririmbwa, ni naryo zina niyo bavuze umukinnyi wa mbere ku isi wishyiramo ijambo Ballon d'Or. Ariko buriya muri FIFA mu nyandiko zayo uyu niwe banditse niwe mukinnyi wa mbere ku isi w'umwaka mu nyandiko z'urwego. FIFA ni rwego rukuru mu mupira w'amaguru ku isi. Bo rero batekereza ko basa n'abatanze justice nko kubwira isi yose ngo look amakosa bari abakoze twe turayarenze, twe ntituri muri ibyo, abantu bose barangana, nibatore uri imbere atsinde. Nubwo byaba byarabayeho koko ko wenda yanamutsinze yatabayemo kwiba, nabyo birashoboka hari ahambere muri France Football. Harimo n'ikintu ntekereza cya reaction za nyuma y'ibihembo bya Ballon d'Or byaba byaragize influence ku bantu batoye noneho muri FIFA the best. Bavuga batari ko uzi ko noneho abantu twabonye ko wenda Rodri hari ukuntu abantu bamubogamiye, nacyo kirashoboka cyane. Abantu bakaba influenced n'icyemezo cyo kuba haraje critique nyinshi cyane kuri Ballon d'Or, noneho bakavuga ngo reka dufate noneho umuntu tumuha ubutabera, nabyo birashoboka. Gusa ikigaragara
bamaze kubusanya kabiri na sezo yabanje nabwo sinzi ahandi babusanyije umukinnyi mwiza hari hamwe yabaye Messi reka nkwibutse ahantu ha Modric nibwo yari igarutse bamaze gutandukana niwe watwaye n'ubundi muri Ballon d'Or niwe watwaye umutoza w'umwaka Emma Hayes même chose so kubusanya ku gihembo nyamukuru ntabwo bikunda kubaho iyo bibaye hari aho biba biri wrong hari urwego rumwe ruba rwari ibyo uko byagenda kose so ni FIFA yibye Rodri cyangwa se ni France Football na UEFA bibye Vini ariko nanone nkagaruka kuri realite y'ibintu dufite liste yo ku bantu bagiye batora negereza ko nta muntu wagiye kubira Jihad ngo agiye gutora Rodri iyo Rodri agitwara abantu benshi baratekereje nka Jihad twari kuvuga ko abantu bari kuvuga ko wenda FIFA nawe yibye Vini kumbara abakapiteni like na matora na marangamutima ubonye ko afana batora abakapiteni baratora atoza baratora like ubuse ni gute Robertinho iyaza kubatora nabonye uburyo yanditse kuri Instagram iyaza ko ari utoza Amavubi agatora ntabwo ari gutora Vini yari kumutora ko ari umunya Brazil ntabwo ari kumutora ko ari umukinnyi wa mbere ku isi so nitwenze ko abantu batora kandi bagira amarangamutima ntabwo ari urukiko reba statistique so abantu rero bemerewe kugira amarangamutima bagatora nyine iyo bakwibye barakwiba reka tujye mu makuru tumaze kubasomera urutonde rwa 11 beza batoranyijwe wari umaze kwivuga Carlos Ancelotti yatoye nk'umutoza mwiza ni nawe wato w'umwaka yaba muri Ballon d'Or ndetse na hano muri the best ni par mérite Emiliano Martinez n'umuzamu w'umwaka igitego cya Alejandro Garnacho ya bicycle kick